Honorable Minister Kasaija ebyabagambiro bwabaire ari aha mukoro gwo kurondora entebekanisa za gavumenti hamwe n'okukunga eminyeto mu district ya Kibale ogwetirwe Wake Up Youth Mobilization Tour in Kibale. Omukoro ogu gubaire gutebekanisibwe State Minister w'enshonga z'eminyeto hamwe n'abaana Honorable Barambargahara ogubaire guri aha kishayi cy'ishomero lya Buyanja SS omu district ya Kibale. Minister Kasaija nagira ngu gavumenti nefayo munonga kutebeka kanisize minyeto baitu nayo eshemereye kutekaho buryo obwe kukozesa entebekanisa za gavumenti okwegaigahaza. Please mukole n'amaani kikwenda kunga ati baitu kandi yose mtesimindira zihanka Kasaija akazihanka. Okurigirira Minister Kasaija sente z'entebekanisa za gavumenti nke za PDM zigendereire kugaigahaza omuntu w'ahansi baite ekyobusasi abantu abamwe sente zibazikozeise kubi. Esente zikozere kurungi kandi abandi sente twayikozeseze ekitwabagendereye emyaka y'abasigazi eyo obusigazi niyo ey'okukola nikwo bwire mu maiso obeki Mulungi kubasaba amagezi n'ogagala atuheebwa hano tugateeke mu nkola. State Minister w'enshonga z'eminyeto hamwe n'abaana Honorable Barambargahara nagira ngu President Museveni takwendera kimwe obushomankuzi nahabwekyo abanya-Uganda bashemerere kuguma nibahababira abantu nk'abo abarikujumisa gavumenti. Bala abasajja batusomere sente zirinka tukwenda kumanya President akasindika zinga bo bazitungire baikaranka turasanga bakazekabira babatwale. Aha mukoro ogu Minister Baramu ajukirira abakozi ba gavumenti abatafiireyo munonga kurebeka ngu eminyeto yagoborra omu ntebekanisa za gavumenti. Now this is the Honorable Baramu. I mean, four groups applied for money and he told them money is coming. Where has the money reached? So where is their money? When is their money coming? Eminyeto emwe yashoborera kweriyo negoborra omu ntebekanisa za gavumenti baitu yashaba ngu babongere obushagiki. Amazima gari gokwanurra bitu nk'abasigazi Kibale ari ekintu ky'abasigazi benefiting aho tufuniremo kikubanza abasigazi ekyokubanza tutugira usanga abasigazi abakusinga batayine entandikwa kandi abasigazi bakumwezi ya milioni nk'emu idea lokurora ayinambera kwikirira baitu amazima gari yes programs zizire baitu amazima gari ngiri mu manyire 90% giye kusinga mu Uganda abasigazi tuli bayingi zinasokere kufunamu amagoba. When I first got the money, nkasoka na imchaha karumu kanga aho kamu I put there one room nagenda ningazia mpora ninyimchaho and I went on expanding. Ezagarukiroho murundi ogundi nagurayo akageti kange kana abasuma bakaba bandi kubi. I got another phase and I put a gate to prevent thieves from entering my project. project. Nasasuraho na fees ya abana bange. Minister Kasaija hamwe na Minister Baramu babandize kugiraho urukiko hamwe na ba stakeholders mu Kibale kandi urukiko rubaire rya headquarters za district age. Amakuru aga gashako Nesmas turi yahabwe abwata ya West mu Kibale.